Alright, and we're back, ladies and gentlemen. Magandang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin dyan sa NCR and Luzon. Ladies and gentlemen, good morning to all of you. At syempre pa, para sa mga kaigsunan natin sa Visayas and Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan. Alright, hindi na natin patatagalin pa. Syempre, maupay nga adlaw, sinirangan Visayas! Okay, right. And of course, yan, inindi yung ubos na sangkay kabulig. May open para na atong programa, Bulig ang Waray! Alright. Siyempre, bago muna ang lahat. Ayan, nais ko lang pasalamatan yung aking sponsor for today. Ayan, usa nga pinakamarasa ng malaum-laum nga kape. Di niya takloban. Kape, hadiskanso. Alright, eh siyempre, order ka mo hadiskanso kape. Maasa talaga tira kape. Nakaka-upay boses. Alright. And of course, yan, di na natin paiyawan pa. Siyempre, ayan, di na natin main segment, alright? Okay. Siyempre, di na natin mga beneficiaries na Bulig ang Waray ha Eastern Visayas. Ayan, Abraham Isanan of Katbalogan, Samar. Shoutout to mga taga Katbalogan dida. Alright, Marie Iglesias of Tacloban, Leyte. Ayan, Hasmin Saborido of Basay, Samar. Uy, mga taga-Basay, kumusta ka mo dida? Antonio Umawa sa Basay, Samar. Jeff Tarze of Villaba. Maayong buntag, taga-Villaba. Ayan, mga taga-Villaba. Shoutout ha iyo dida. Alright, Elizabeth de la Cruz of Tacloban. Jos Haro of Tacloban. Angeles Tejano of Tacloban. Ernesto Buda of Santa Fe, Leyte. Mga taga-Santa Fe, good morning. Jean Irene Gulong of Tacloban, Marbaho of Babatngon, Leyte. Yung mga taga-Babatngon, kumusta ka mo dida? Good morning. Alright. Epipania Pontilla sa Babatngon, Leslie Jane Segundo of Santa Rita, Samar. Uy, mga taga-Santa Rita, good morning. Mo pa nga adlaw, hayo tanan. Zeon Rain Tapan of Kabukgayan, Biliran. Sa mga taga-Biliran dyan, mayong buntag. And of course, yan, Nicole Kagaanan of Tanawan, Relin Mendova of Basay, Samar. And of course, yan, diri pa ito natatapos. Damong duro pa tato na nabuligan, syempre, kay damo talaga na arohin bulig ka Waray. Dan syempre, ikinalilipay namon nga makabulig hama nga nanginginahanglan. Alright! And of course, yan, padahin kita mga kasangkayan. Rosenda Baguyoro of Giwan, Eastern Samar. Ayan, shoutout mga taga-Giwan. Kumusta na kam? Okay la kam? Sarap ng mga isda dito ang Giwan. Alright. Jessalyn Eraso of Canavit, Eastern Samar. Mga taga-Canavit, shoutout. Enriquito Kaamik of Dulag, Leyte. Jose Zoyosa of Tanawan, Leyte. Basilisa Arpon of Tacloban, Manilin Huluan of Tacloban, Hermelin Albesa of Tacloban, Charo Orion of Mayorga, Leyte. Yan mga taga Mayorga, good morning. Rosalinda Caones of Mayorga, Leyte. Adi pa. Delinar Magsilang of Tacloban, Crisanta Macaya of Tacloban, Jeyul Liego of Giwan, Nestor Bertumen of Abuyog. Yan, mga taga-Abuyog, kumusta ka mo dida? Good morning. And of course, yan, Nida Combati of San Miguel, Leyte. Ralph Brian Cueva of Daram. Mga taga-Daram, upay nga lang. Alright. Adina. Ayan, Romeo Rigala Senior of Tacloban. Norma Rizabal of Tacloban. Adriano Rojas of Matagub, Leyte. Mga taga-Matagub, yan, maayong buntag. Bernardita Mascariña sa Tacloban, Pearl Mataro of Tacloban, Chenalin Palanya of Mayorga, Nerio Cabacaba of Tacloban, Meradia Altares of Tacloban, Philip Reynaldo of Ormoc. Yan, mga taga-Ormoc, mga higala dida. Good morning, mga pay nga adlaw, maayong buntag pala. Alright, Jamie Arzena of Tanawan. Alright. And syempre pa, yun po ang ating mga taga-Eastern Visayas beneficiaries. Alright. Ayan, kung nabatian niyo ang iyong mga ngaran,
Ngan kung naka-receive na po kamo hadto na ato na iyo ginaaro nga ayuda or iyo ginaaro nga assistance, kung naka-receive na po kamo nga na-mention ko na didi, is okay na po ito. Para na po ito gihapon atong mga waray pa maka-receive, ayan, pwede na niyo kumadi. Pwede na kamo kumadto ha opisina, ayan, adi po located po didi ha opos, alright. Adi lang ito ha may Biyernes Harani, ayan, Villa de San Juanico, Barangay Bagakay, Tacloban City, Harani na po ito, Lapos na po ito tulay. Alright, syempre, dumapo naman po tayo sa NCR, syempre, hindi lang NCR, kundi sa Mindanao din, ayan. May mga beneficiaries din tayo dyan, alright? Eto na. Maria Cristina P. Galang of NCR, Maudi Santiago of NCR, Julio Cesar Ebrero of Calapan Oriental Minduro, Donna Rose Mangune Payatas Quezon City, Sherwin Fernandez of San Pedro Laguna, Tyler Sean Malanya of Pasong Tamo Quezon City, Precious Valdez of Camarin Caloocan City, Sheena Guevara of Don Carlos Village, Pasay City, Arnold Vergara of Bagong Barrio, Caloocan City, Timothy Ryan Nobre Franca of Tandang Sora, Quezon City, and of course last but not the least, Jason Felicano of NCR. Alright! Ayan po yung mga beneficiaries natin dyan sa NCR and Mindanao. Siyempre, para makuha nyo ang mga hiningin nyo medical assistance. Alright? Naku, nakakabulol-bulol. Teka muna, higop muna ako ng masarap na kape. Ayan, naliwanagan na ako ng football. Alright? Okay. Siyempre, yung mga taga-NCR dyan, paano maklaim, ayan, siyempre, ayan, i-message po ng aming opisina yung mga detalye para maklaim nyo ang guarantee letter o medical assistance na ibinigay niyong address sa amin. Alright, ayan, damo nga salamat. Siyempre, bago tapuson ko itong programa, kaunting kalaman lang. Maaram ba kamo nga ay pinakamalaksi nga sarakyan nga naimbentong tao? Duyan? Kay ano? Siyempre, sakay daw yung duyan. Kung sumakay ka duyan, pag-abanti mo, maatras na yun. O, diba? Lamang ang may alam. Sakay daw jet plane. Jet plane malaksi. O, pag sakay mo jet plane, mag-iinihan po pag-abanti. Di nga ni nakakatras na yun. O, diba? Siyempre, kamunit na babaruan. Lamang ang may alam. And of course, thank you so much. That's all folks. Maraming salamat. Descanso Cafe. This is Kabulig Mike para Han Pulik ang Waray, serbisyong may puso. Alright.